ngasi numida waram phongkhiba tungan manipuri se phongsing amasum thokhiba thawdo wathoksing degi maruoibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi maike degi myamna thamjagi hanbada media gi thauna walakpa amadi lainga ki thauna hengalakpana karigumba ama phongbada kari tawrakani khanba yaudaba nate arki mege manipur gi media singna ethics ngakna mating thokna thabak tawbana isang thoba media am oiba ngamgani haina RK Megena phongdokre wafam singa si NK sana jawa memorial trust na sinduna manipur gi ahanba investigative journalist oiramba laikhidraba NK sana jawa gi nifuga nipan suba mapok kumon gi thoramda phongdokhibani palace compound leiba lamyan ba sangle na pangthokiba thoram madu saru yaraduna RK Megena NK sana jawba si manipur gi khaknatana nungsup thangba khanongpok asia haina khangnariba awang nongpok ki oina ahanba investigative journalist haibada aranbu wapam oiroi matam amagi lamyanba sefongda investigative journalism ga research tawraba article kya phongki ma ki pen name da maisok taret ki manungda ama oidiba konok thengra haiba mamingda article phongki RK Megena Makhatara Dunahai, Hausuk Lamda Mashida Ladiba, Media Singi Pibam, Nung Anigi, Marakta, Ha Unduna, Labugumani. Media Gitona Walakpama di Lengaki Tauna, Hengalakana Karigumba, Amapong, but the Karita Rakani Haina Kanba Yauda Banati. Media Gi ethics ti Miam Asum Pao Piba, Miam na Pao du Kanglaga Asum Aran Kaidopa Haibisini. Media Sing ethics Gana Tabak Tauda, Ayet upon Pibinaba, Lairoi Hakian Su Paus Napali. Atopa paumana laingak na lakthokiba covid ki yathang punamak salak sakre manipur omicron yaurakhiba galoina numidang curfew yauna laingak ki yathang anirak thoktuna miyamna tawgadaba amasum tawroidaba laukthokrabasu BJP gi national president JP Nadana ngasi manipur laklamba pungkharagi khongsat manungdadi laingak na lakthokiba yathang punamak salak sakre haina supali atopa paumana omicron gi laisat kiningai oiraba tsunami amagumna Sandurakli COVID-19 dagi ngakthokna ba hidak marang kahenbiu WHO COVID-19 laina laidingai sera sida anauba Delta variant Omicron sandurakli basi kiningai oiraba tsunami amagumna sandurakli haina World Health Organization WHO gi mekedigi section wafam thamnakre pawmi singu unabagi thoram amada WHO gi director General na phongdorakibada beren makal ani asina Leibak yada sandorakpadigi mi kya siba madi lekatnabagi sangsu hengalakli mauna makhatana phongdokibada hanadagi awaba kya thengnaraklaba health workers singda awaba kya muk hana mayukna hanmagaloinana health system singda asauba sathiba ma mayukna halagani hain supali Makasa Tourakpa to papaw mana pungkharagi khongsat BJP gi national president JP Nada Imphal lakre PM Modi and Biren gi BJP lenga amuk laklabadi Manipur sakholagani JP Nada BJP gi national president JP Nada pungkharagi khongsata ngasi Imphal la thunglakre mangna Imphal international airport ta thunglabada chief minister and Biren works minister TS Bisorjit BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda amadi party gi karikata kayana harautayamna okhi ma asi ngasi numijungba matung pung baroga minute kullum tabada Imphal thunglakibani maki khongsat asida maki loinabi malika nada su loinarakhi matungda JP Nadana kaksingda pangthokpa naha singi rally da saru yakre rally adu saru yaraduna JP Nadana phongdokibada Manipur da hauzik BJP lenga asibu lusingliba N Biren amadi Prime Minister Narendra Modi gi lenga state asida amuk hana laklabadi state asi hena sakhotpa state ama oigani Party ke ideology ohum innovation infrastructure na singmada Prime Minister Modi gi lising makada se minister en Biren lamdam sigi lairik laisu hoiraba naha singidam stand up ki makhad masana masabu thabak piri haina paus na phongdorakli makhasa Tourakpa na to papaw mana Omicron gi case amakhak natana makhata na sandokpa leitri rajo Sayesigi December 13 ahanbo ina Manipur Omicron case amakak thengnaba natana makhata na thengnadri State Health Department ahanbo Omicron case thengnakrabagi tungda
ट्रेसिंग अमदी टेस्टिंग की थबक खुमांग यांगना चंगसिली हाइने हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना थदुरकपा सिरोल अमदा खंगलकली सिरोल असिना मखा तारदुना अहानबो ओमिक्रॉन केस अदुगी प्राइमरी केस अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबा दुगी मखा ताबा जेनम सीक्वेंसिंग टेस्ट की दमक इम्फाल गी तकलपात लैबा IBSD दा सैंपल थाखरे मसिगी रिजल्ट नोंगमनिनी सिदा लागलगनी मखा ताबा सेकेंडरी कॉन्टेक्ट सिंग थिजली हाउस फाउब ओमिक्रॉन की मखा ताबा केस थेंगनद्री हाइनसु फोंदोखी मखा सथरक पोइना तो पावमना कंपेंसेशन पिथोक्तरी बफाउब लंबी थिंगजिलगनी कुकी इनपी मुल्तलम की जनरल सेक्रेटरी हाउकाई सिलौना हाइख्रे नेशनल हाईवे 38 की लंबी पाकथोकपग मरी लेनना कैथल मानबीदगी सरोई पादोंग फाउबगी खुंजासिंगी लेन कंपेंसेशन ngasi फाउब पीदना लेरी कंपेंसेशन पीद्रीब फाउब ngasi लंबी सिदा सेमलिब थबक मखा ताना थिंगजिले लंबी सेम याररोय हाइना ngasi प्रेस क्लब पाउमिसिंग ओनबदा मागना फोंदोख्रे मागना मखा तारदुना हौखिबा सेप्टेम्बर थादा DC मसा लाक्तुना खुंजासिंगदा नखोगी लेन कंपेंसेशन की सेनपम लुपा करोड़ सामग यांखै अकाउंट संगलगा लेरे क्रिसमस ममांग फाउबदा पिथोकलगनी हाइना थाजबा पिखि अदुबो ngasi फाउब लंबी पाकथोकपदा सोकलबा विलेज तरागा मरी एसिगी लेन कंपेंसेशन पिथोकतना लेरे कंपेंसेशन असी पिथोक्तरीब फाउब थबक सुब थिंजिले नंफुद थबक सुजिलक तारबदी मधुर थोलकपा अफफतकी दायित्व मसाना पूजगदबनी हाइनसु फोंदोखी मखासा थरक पोइना ngasi स्टेट सि गोइरिब कोविड-19 अपडेट मैमना थमजगे ngasi गोइरिब स्टेट सि की पॉजिटिविटी रेट सि 1.4% नि अदुगा मिय पुना तरागा तरे नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओखिबगी रिपोर्ट लाई अदुगा मिय अमता लेखिद्रे अदुगा अपुन वैना मिय लिसिंग अमग सनिगा यांखैगा मरीना नौना कोविड टेस्ट तोखि कोविड-19 पॉजिटिव ओरखरब मिय तरागा तरे असि चुचामपुरदगी अमा इम्फाल ईस्टदगी मंगा इम्फाल वेस्टदगी मंगा जरीबमदगी मरी अमसुम थौबालदगी अनि पुना मिय तरागा तरे नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखिबनि हाइनसु रिपोर्ट तौरी मखासा थरक पोइना तोप पाव खरन लैंगाकना स्ट्राइक की बाटोन तौरक लेबक थिबनि BDF सिंगी डिमांड कयामा स्टेट गवर्नमेंट मतम क्यागी मवांदगी तांदुना लाको मरु ओइना मतम गुसुनब ऑनरियम पिथोकपियु 13 months पे पिबियु मरमदी BDF सिंगसु पुंकुन मरी ड्यूटी तौरी गुड वर्क दन परफॉर्मेंस सिंगी रिवार्ड सेंबियु मरमदी BDF सिंगसु रिवार्ड फंगब थबक क्यामा तौई इंक्वायरी तौदना BDF अमबु थबकतगी लौथोकपिगनु रैंक एंड फाइल सेंबियु तोंगानब बाटालियन अमा लिंबियु हाइबनिसिंगु डिमांड क्या अमा मिनिस्टर मसादा हकथेंगना सेंट्रल कमिटी की लीडर अमदी एडवाइजर यावना पिसिलब मतुंग मिनिस्टर ने अप्रूवल पीदुना डिमांड सिंग अदु कैबिनेट पुथोकप यानबा होम डिपार्टमेंट पौताक पीदुना PSQ दगी BUN कमेंट कौबदा PSQ दगी होम द पखुम पिखतपदा डिमांड अयाम्बा नो कमेंट ओइना रिप्लाई हलकपदा BDF ना अपेनबो ओइद्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट BDF वेलफेयर एसोसिएशन की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ने थदोरकपा सिरोल अमदा BDF सिंगी डिमांड सिंग अदु होम डिपार्टमेंट कैबिनेट मेमो सानबीदुना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ममांगदा कैबिनेट पुथोक्तुना ऑर्डर थोअनबियु हाइना मिनिस्टर हाइजरी मसिदा लेंगाना ताबिद्रबदी मथंगसगी जनवरी की तांग मरी दगी अकनबा मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिलगने हाइना लाउथोखिबगी मतुंगिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु एसोसिएशन BDF मेंबर सिंग पुनो खुसमनदुना संगसिलकदबा खुदिंगमक्ता सपोर्ट तौरे हाइना मीडिया की खुथांगदसु लाउथोक्सरी हौजिक ओइनदि पाउक्स मतांगसे लुसिनजरगे मसुम पाथोक्सगिबदे सोइखिबा लानखिबा क्या याउस म्यामना ngakpigani मतम गे मरुइबे इ पाउक्सिंगसु म्यामदा लेप्तना अपडेट पिजरकेनेसु चैनल सिगी माइकेदिगी म्यामना थमजरी एंड थैंक यू